asa ka ket malipatak nupay sika ti umuna ngayat ken nakarik naak iti kinadamsak nu amulak nga o biyaku sakbay anagdatang kadya kuman pinaalilaw balikas mo paspasig nga upaw ket awan na tungpal kadagiti karkarip panawen itanim kan ken lagi panawen sugat ket aglulit awan pasag mo puso ken nakem baro nga ayat inakun sa pulen nukas bilang agsublikan tu kaniyak di kan awaten awanin panagayat ko di kan kaya't makita pa'y tasabidong kan iti na palabas amulak nga o biyaku sakbay anagdatang kadya kumapinaalilaw balikas mo paspasig nga ubaw ket awan na tungpal kadagiti karkarim panawen itanim kan ken lagi panawen sugat ket aglulit awan pasag mo puso ken nakem baro nga ayat inakun sa pulen nukas jilang agsublikan tu kaniyak di kan awaten awanin panagayat ko di kan kaya't makita pa'y tasabidong kan iti nagpalabas panawen itanim kan ken lagi panawen sugat ket aglulit awan pasag mo puso ken nakem baro nga ayat inakun sa pulen nukas bilang agsublikan tu kaniyak di kan awaten awanin panagayat ko di kan kaya't makita pa'y tasabidong kan iti na palabas panawen itanim kan ken lagi panawen sugat ket aglulit awan pasag mo puso ket nakem baro nga ayat inakun sa pulen kinunang kaniyak idi nga umadayo ka
direksyon na